Dobar dan kolege pčelari. Evo naš, znači nismo na glavnom pčelinjaku, nego smo ovdje da pravimo znači rojeve. Ovdje imamo znači nekih 2, 4, 6, 7 rojeva napravljenih već. Znači njih moramo pregledati, ako su matice pčele povukle dodatno matičnjaka, moramo i nisu samo ostaviti glavni od kojeg planiramo da se matica proizvede. Ovdje imamo pčelinju zajednicu, znači koja se zarojila, nisam mogao da nađem maticu, znači samo sam pokupio leglo komplet od nje i donio je ovdje. Ima dosta matičnjaka, pa ćemo da od nje napravimo 3 roja nova. Sad ćemo otvoriti, znači jučer smo to odradili, danas bilo na poslu i sad imamo vremena da pokušamo to odraditi. Uzeo sam ove rukavice, nešto mi po rukama propalo, nagrezao kožu. Znači ovdje nam je plodište. Sad ćemo da vidimo. Znači ovdje smo pripremili ovako nukleus sa 3 za 3 društva. Pa da vidimo šta ćemo moći odraditi od toga. Otvaramo znači košnicu. Znači ovo je gotovo sva mlada pčela. Pa ćemo od nje sad da napravimo 3 mlada društva. Usput ćemo valjda naći maticu. Ovako. Rane imaju. Super. Kidamo ove što su započele nove. Mi se čini da je ovdje nema. Ubacujemo ovaj jedan nukleus. Mogla je možda i biti ovdje matica, ali vidjet ću. Nismo je mogli znači naći na terenu. Ovdje mi se čini ima mlado lego. Prebacujemo drugi okvir.
2 dana što je ljepotilo pravo unos krenuo. Vidjet ćemo samo dokle koliko će da traje. Ovako ćemo ovaj drugi nukleus. Da vidimo šta je sa osnovom. Okvir. Nema je ni ovdje. Ovo ćemo ubaciti u treći nukleus. Idemo dalje. Evo vidite, ovo je super mač. Znači. Stop. Da mi je samo naći maticu. Ništa, znači ovaj ruši, ima mačnjak. Ostavljamo samo ovo. Mačnjak, ovaj prvi i on je otprilike gotov. Sad polako neko maca izađe. To idemo dalje. I ovo je dobar okvir. Postavit ćemo ovaj da vidimo malo bolji, ako bude srušćen. Top znači mači. Rane, znači imaju mace kad izađu, to će biti fenomenalno. Ovo ćemo srušiti. Super. Evo ovaj ćemo srušiti, a ovaj ćemo gledati da ostavi. Koji je sad bolji. Bolji je onaj, a ovaj ruši. Znači ubacujemo mačnjak u drugi nukleus. I treba nam još jedan za treći. Ako bude dobar. Ovo je
Mara sad malo ostao smo jučer dodali. Evo puno. Završavamo i drugi nukleus, super. Ovdje nam je znači okvir naograđenja, neka malo i trutova. Nema ovdje definitivno nema matice. I ovi trutovi nećemo im družiti. Nek se izlegu. I ovaj dobar mačnjak. Ostavit ćemo njega. A ovaj na ovom okviru ćemo da srušimo. Uzmućemo čelo, znači da stresemo ovako. Stresemo kornjak. Izađe sva pčela iz bijega. Evo ga, znači očistili smo iz bijeg. Sad znači kao što vidite ovdje znači
znači nema dovoljno ovdje nukleus, trebamo pojačati malo sa leglom. Ovaj je dobar što tiče, mogu se zatvoriti. Znači bitno nam je napraviti prejake, lako kasnije pojačati sa leglom, pojačati nukleus kad se matica opali. Evo ovako imamo znači ove nukleuse. Sad ovi su mi svi ostali sa po 5 okvira. Ova 3 ovdje prva, oni čak imaju po 5 okvira legla. Sad ćemo znači iz ovog jednog izvaditi malo legla i pojačati ovaj nukleus. Ujedno treba da pregledam sve ove nukleuse. Mi ćemo iz ovog ukrasti jedan. Evo i strane imaju dosta. Top. Znači uzet ćemo ovaj okvir sa leglom i pojačati ovaj nukleus što nema baš legla. Ovo sve kad odradimo, opet ćemo za znači 4-5 dana znači pregleda nisu još povukle matičnjaka da im porušim. I ovaj dobar sa leglom. Uzet ćemo i ovo. Ovom ćemo dodati ovaj mladi okvir. Sad, danas nisam imao kad da odradim još satno i osnova. Pa da popunimo ovih 5 okvira. Da vidimo da nisu povukle još je kakav matičnjak. Da ga srušimo. Jer samo nam je dovoljan jedan. Ne treba nam više. Bitno nam je znači matičnjak da izađe i da se matica oplodi. Kasnije mi možemo pojačavati. Što se tiče ovih rojeva, ovi su svi otprilike završeni. Pa eto, za jedno 4 dana opet ćemo zaći vidjeti samo da li ima kakvih matičnjaka da ih ne siječemo mimo onog planiranog. Ove ćemo sad nukleuse zatvoriti. Tako. Tu imamo kamenice. Ove strane imamo prirodu. Sada ćemo pregledati ove ostale nukleuse koje smo prije formirali. Da vidimo da siječemo matičnjake.
Eto, sve smo poklopili. Čelo će se malo smiriti. Tako, to. Idemo dalje da vidimo. Reći. Vidite kako smo na terenu ga napravili. On je ko bomba. Samo znači ćemo da isječemo dodatne matičnjake što pčela povlači. Ovdje smo ubacili hranu. Top. Ovdje bagrem lijepo miriše. Sad dal medi. Evo znači kakva je matica bila u ovoj košnici. Nađo je ispred ove. Znači sva raščupana. Ništa, ne smijemo je žaliti. Krila oštećena, znači ne od nje ništa. Goodbye. Da nam ne bi ušla u koji ovaj rojić. Naš smo je znači ispred košnice. Znači da je loša bila. Evo vidiš, sve ovako porušimo. Samo ostavimo željeni matičnjak koji smo ostavili. Oviš, ovo će biti top projevi. Ovo znači pripremamo za sljedeću godinu da imamo mladih matica. Evo vidite. Matičnjak koji smo ostavili. Oni ga njeguju. Nema dodatnih. Ima jedan mali ovdje. Vidimo ga. Tako. I ovaj matičnjak će izaći za jedno 5-6 dana. Samo da vidimo ali još. Nema. Da vidimo na ovom zadnje. Evo šta, top. Jer ja kad vidim na terenu, znači da matica ne valja, nemaš je šta žaliti, sad je pravo vrijeme da se ona zamijeni. Gledate sve nove matice i to je to. Ovo je sve u redu. Sad ćemo otvoriti ovaj drugi. Evo vidite, top rajčić. Ovdje nam je znači hrana. Super, polena ima, super za početak, sve imaju. Sve mlada pčela, truta ima. Evo matičnjaka koji smo ostavili. Super, velika.
dodatnih nema. Možemo pogledati dalje. Ako bude još koji da ga srušimo. Ovo je hrana. Znači, ničim ne uspijemo za dobar početak. I ovaj smo znači jučer napravili isto, da pregledamo njeg. Evo ga. Da vidimo šta je sa njim. Jel se u transportu šta desilo matičnjaku. Ja, vidite koliko smo hrane ubacili. Top. Znači matica ima da bude ko tenkić. Po meni su najbolje ove mace koje se na bagrem proizvedu. Na bagrem ove paše. Ja matičnjaka. Ovaj smo matičnjak znači ostavili da iz njeg maca izađe. Nema dodatnih. Sad znači svake sedmice napravimo prilikom pregleda košnica, znači napravimo pokuju se brojić. I tako neovisni budemo od bilo koga. Kad rojeve pravimo, znači gledamo da uzimamo zatvornu leglu. Ja uzimam baš i ove malo lošije okvire da i iz glavnih košnica izbacim. Pa svašta se tu može kombinovati. I ovo sad, znači nemam ovo sad ira 15 dana, što više čečkamo, možda matica kad izađe mlada, otići sa okvira prilikom pregleda, sami sebi skočimo u stomak. Ovdje nam je znači mali rojić koji smo uhvatili na terene. Pa ćemo sada pregledamo da vidimo kakva je matica, šta je sa njih. Je li što zalegla? Aj, dobro. Vidimo kako je stanje sa hranom ovdje. Ovdje nam znači ima matica.
Ovdje smo dodali 2 satne osnove. Jednu ćemo staviti, znači, iz kraja, a drugu u sredini. Da vidimo ovdje. Ništa izvlače, znači satnu osnovu. Da nam je vidjeti maticu. Ovdje smo iskoristili okvire koje smo imali, pa su malo tamniji, ne vidim sad ima li jednodnevnog lega. Što? Da vidimo sljedeći okvir. Nema šanse ovdje da se vidi matica. Evo je. Top matica. Top. Vidite. Znači, ovaj rojić je super. Samo vratimo i ne diramo. Sad ćemo izvati ovu jednu satnu osnovu, a iz ovog nekog roja da izvadimo okvir sa hranom. Evo uzeli smo ovaj okvir, neko oni imaju hrane. Tako. I ovaj roj je glatko. Da vidimo sad, ovo su rojevi koji su napravljeni prije.
znači 7 dana. Da vidimo da li slučajno gdje su matičnjaci izašli. Baš je mirno. Dobar okvir. Bile su obrskle, znači rano. Evo vidite, izašao matičnjak, ova dva ćemo srušiti. Da nam ne bi rod pobjegao. Evo, vidite koliki je matičnjak bio. I ove ćemo matičnjake srušiti. Da nisam došao danas i da imaju samo malo veću količinu hrane odavde iz Rojčića ovog bi rod došao. Ali neće moći. Mlade mace većinom budu na krajnjim okvirima, a sad ćemo da vidimo će biti na ovom. Su male i kriju se, ali nema šta, samo vratimo. Možda je matica izašla upravo na oplodnju, ali vidjet ćemo. Vidimo kakav je ovaj rojić.
vjerojatno su bez hrane. A pomalo iz prirode se javlja unos. Ova ima hrane. Prilike bi na ovom trebao biti matičnjak. Vidite koliko je legla. Ovaj sigurno ja nisam ostavio, one su izradile. Evo ga. Znači ovaj smo ostavili. Iz njega je izašla maca. One su još povukle, ali da nam ne bi rov izašao odavde, znači moramo im pokidati. Tako. Stvarno dobar mačnjak bio. Vidite gdje se zavukao. Ali džaba, primijetili smo. Da vidimo na ova još dva okvira, da li ima. Evo je, mlada maca, gledaj. Ide ko šil. Brzo je vraćamo, samo da vidimo s druge strane ima koji mačnjak. Vraćamo i u košnicu. Da ne bi nam pobjegla. Opala. Da vidimo na ovom krajnje. Na hrana. Ukrašćemo ovaj jedan okvir sa hrane. Sa hranom i prebaciti ovaj prethodni prvi. Vraćamo ovaj okvir. Pošto smo ovdje našli macu, znači to nam je sigurno. Zbjegu zna biti maca i na zbjegu.
Morat ćemo s ovog okvira stresti pčelu. Nadam se da je maca na nekom drugom okviru. Pa šta Bog da. Ovaj bacimo ovdje. A ovu pčelu ovdje. Vraćamo njenu košnicu. Sad nam znači nije problem ako pogriješimo. Jučer sam ja isikao preko 300 matičnjaka. Nije nam problem za matičnjak, ponovo ćemo spojiti. I to je to. Ništa ovo znači ne diramo. 10 dana dok se maca ne opraši. Viš čelce. Eto. To je to, kolege pčelari, što smo odradili. Evo, ovdje su nam znači ti nukleosi sa novim macama. Eto, igramo se. Priroda, bagre, vidite kako je izašao. Sad koliko medi, vidit ćemo. I to je to. To je to za danas, kolege pčelari.